السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حرم أكل أموال الناس بالباطل وحرم الرشوة ولعن معطيها وآكلها وحاملها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إمها حمد سناوني الله سبحانه وتعالى إبّيكو أنبّيجي مدا باطل غتوغا كيون إكلانج حرام كوريوي. أدي رشوة حرام كوروا، رشوة دي ميها آشا، رشوة أفلا ميها آشا، رشوة بلاغن ميها يلعن اللبي. الله سبحانه وتعالى منوي حق وجن ألكم ببيهن إبس إله كنوا كمشا إكلانج الشريك كنوا كمن ألوه كيوان. أدي محمد غفاني الله سبحانه وتعالى فنوي أم فهوج نبيا كمشا رسولا كمن هكيوان. إكليك فان وني إكليك فانا حوال كربون رسالة ألتكن فور كدبافا إكليك فان وفلوي أمانة أدا كربافا أمة النصيحة التري وداجمفا. ما إن الله إكليك فان شاء إكليك فان قالوا أصحاب النشاء إبيكلنا تبع بيها بيك صلواتا سلاما بركة اللبان ديم آمين. ما إن الله قالوا تكون تبع ميهم إكلانجي التقوى ورواشي. مسلم أخون මුළි දුනියේගා ෆිතුරිෆාවා නුරක්කාතෙරි බොඩෙති බබාතහුගේ තෙරෙන් නුරක්කාතෙරිකම් ෆිලුවාලන් එම්මෙ උඳගූ එව්වබායකි
ರಿಶ್ವತುಗೆ ವಬಾ එහෙනි එයි වර සිර්රු ගොතෙක්ගා කුරෙව මුන්දාකමකවාති වරග්ගින මුජ්තමාතහුගා රිශ්වතුගේ අමල්ත වනි ආම්මු වෙෆා අදි බය මුජ්තමාතහුගා කොම්මෙවස් ගොතකුන් කොම්මෙවස් මින්වරෙක්ගේ රිශ්වත කානුලා එව්වෙස් කමෙන් නුකුරෙවේ හම එහෙම්මෙ මිෆද මුජ්තමාතහුගා අදුල් ඉන්සාෆ් ගායිම් කුරුමන් හුන්න ඉදාරාතහුගා අදුල් ඉන්සාෆ් ගායිම් කුරුමන් හුන්න ඉදාරාතහුගා වෙස් රිශ්වතායි රිශ්වතුගේ අමල්ත වනි ඉතුරු වෙෆා රිශ්වතුගේ සවබුන් තනුගේ අදුල් ඉන්සාෆ් ගෙල්ලි එත බයකල් ලිබෙන්ජෙහෙ හක්කුතන් නුලිබි එත බයගේ කන්තත්තන් එත දුවහකල් ලස්වේ අනෙ බයගේ කන්තත්තන් අවහන් නිමිගෙන්දේ අදි එබ්බයකන් හක්කුවා එත කමෙන් එබෑමී හුන්න නුලිබි එකංකන් හක්කුණුවා එත බයකල් ලිබිගෙන්දේ මිහුරිහා කමකීවෙස් කවුමායි මුජ්තමාව හලාහුගේ තෙරේ වෙට්ටිගෙන් දියුමම් මෙදුවෙරි වෙගෙන්දා කංකන් කවුමුගේ තරක්කීගේ දුවෙලි මඩුජෙහි කුරියරුමන් හුරස් එලේ කංකන් අල්ගොණබෙන්ගේ මි කුඩ කුඩ මුජ්තමාවෙස් මිනු රකාතිරි වබාගා වණී ජෙහිෆා රිශ්වතායි නාජායිස් ෆාදායි ඛියානාතුගේ අමල්ත මුජ්තමාවගා ගිනවේ එකමකී වරන් ආදායගේ කමක්කම මුජ්තමාවගේ බයෙන් මිහුම් වණී දෙකෙන් ෆෂාෆා ಕಾನೂನು ತಕ ಕವಾಯಿದು ತಕ ದಿಮಾ ಇಂದಿಕೊಳ ತಿಮಾ ಬೇಣುಂವಾ ಕಂಕಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರೆವೆ ಮಿಫದ ಅಮಲ್ ತಹಕಿ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲಾಯ್ ದರೀಂಗೆ ಕುರಿಯರುಮಾಯ್ ತರಕ್ಕಿ ಅರ ನುಗಣವೆ ಫದ ಫುಂ ವಳುಗಂಡಕ ವೆಟ್ಟಿದಾಣೆ ಕಂಕಂ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಹುನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎಮೀಹಕ ಹವಾಲು ಕುರೆವಿಫಾವಾ ಕಮೆಗ್ಗಾ ತೆದುವರಿವೆ ಅಮಾನಾತ್ತೆರಿ ಬುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗಾ ವಾಜಿಬು ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಮೆ ರಿಶ್ವತಕಿ ತಿಮಾಯಂ ಹಕ್ಕುಣೂಂ ಕಮೆ ನುವತ ಹಕ್ಕುಣೂಂ ಎಚ್ಚೆ ಲಿಬಿಗತುಮ ನುವತ ತಿಮಾ ಕಮಕುಂ ಬರಿಯವೆ ಸಲಾಮವ್ವುಮ ಫಾಸಾ ನುವತ ಎನೂಂ ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಮೀಹಕಂ ನುವತ ಬಯಕಂ ಹೋದಾ ದಿನು ಅದಿ ಮೇಗೆ ಇತುಂ ಕವಾಯಿದ ಖಿಲಾಫ ಕಂತನ್ ನಿಮ್ಮುಮ ನುವತ ಕುರುಮ ದೇ ಫಾಸಾಯ್ ತಕೆಚ್ಚಾಯ್ ಕೇವುಮಾಯ್ ಸಾ ಅದಿ ಮಿನೂಂ ವೆಸ್ ಮಿಫದ ಮಂಫಾತಂ ಹಕ್ಕುಣೂಂ ಫರಾಯ್ತಕಂ ಹೋದಾ ದಿನು معين الله وحي كربا فاوي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم معني إكلانج وحي كربي إيه رسولنا حلال رنجلو تكتين تيبيكلم فريق كلوا أولواش أدي صالح عمل كرباش هم كشورون تمن رسكلانجي تيبيكلم كربا عمل تم مولد دنبودجم وارسكلانجي ರಿಶ್ವತು ದಿನುಮಾಯ್ ರಿಶ್ವತು ಹಿಫುಮಾಯ್ ಕಂಕಮುಗ ನಾಜಾಯಿಜ್ ಫಾದಾ ಹೋದುಮಾಯ್ ಖಿಯಾನಾಯ್ ತೆರಿಬುಮಾಯ್ ಮಕರಾಯ್ ಹೀಲೆಂ ಹೆದುಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತಹು ತೆರೆಯಿಂ ಫಾಫತಕೆ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ವಮಾ ಕಾನ ಲಿನಬಿಯ್ಯಿನ್ ಅನ್ ಯಗುಲ್ ವಮನ್ ಯಗುಲುಲ್ ಯಅತಿ ಬಿಮಾ ಗಲ್ಲ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಸುಮ್ಮ ತುವಫಾ ಕುಲ್ಲು ನಫ್ಸಿನ್ ಮಾ ಕಸಬತ್ ವಹುಂ ಲಾ ಯುظ್ಲಮೂನ್ ಮಾನೈ ಗನೀಮಾ ಮುದಲಂ ಖಿಯಾನಾಯ್ತೆರಿ ಉಮಕಿ ನಬೀ ಬೇಕಲಕಂ ಒಕ್ಕಮೆನ್ ನೂಣೆ ಅದಿ ಮುದಲಂ ಖಿಯಾನಾಯ್ತೆರಿವಾ ಮೀಹಾ ಎಮೀಹಕು ಖಿಯಾನಾಯ್ತೆರಿವಿ ತಕೆಚ್ಚಾಯಿಗೆಂ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದರತಂ ಅಣ್ಣಾಣೆತೆ ದೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕಮ್ಮೆ ಎ ನಫ್ಸೆಂ ಹೋದಿ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಜಜಾ ಫುರಿಹಮಯಲ್ಲಿ ಬಿದೆವ್ವಾಣೆತೆ ಎವರೆನ್ನ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫ್ ನುಕುರವ್ವಾ ಗೊತುಗೈ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಹುನ್ ರಿಶ್ವತಕಿ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಹರಾಮ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತಹುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾ ವೀ ಹಿಂದು ಎಕಮುಗಾ ಉಳೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲಾನಂ ಹಕ್ಕು ವೆಗೆಂವಾಕಂ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಎಕ್ಲೇಕ್ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಲಅನ ಅಲ್ಲಾಹು ರಾಶಿ ವಲ್ ಮುರ್ತಶಿ ಮಾನೈ ರಿಶ್ವತು ದೇ ಮೀಹಾಯ್ ರಿಶ್ವತು ಹಿಫಾ ಮೀಹಾಯ್ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಅನ ಲೆವ್ವಿಯೆ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ವಾಜಿಬ್ ವೆಗೆಂಬಣಿ ಮಿಕಮುನ್ ದುರುಹೆಲಿವೆ ಎಹೆಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ವೆಸ್ ಮಿಕಮುನ್ ದುರುಹೆಲಿ ಕುರುವುಮ ಮಸಕ್ಕೈಕೊ ಅದಿ ಎಕಮುಗೆ ನುಬಾಕಂ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಬುಣೆದಿನು ಎಕಮುಗೆ ನುಬಾಕಮುಗೆ ಬೊಡುಕಮ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂವಾ ಫಸಾದಾಗೆ ಬೊಡುಕಂ ಅದಿ ಎಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಫಹುನ್ ಲಿಬಿದಾನ ಹಿತಿ ನತೀಜಾತಹುಗೆ ವಾಹಕೈಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಹೇಲುನ್ ತೆರಿ ಕುರುವುಂ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ವಲಾ ತಅಕುಲು ಅಮ್ವಾಲಕುಂ ಬೈನಕುಂ ಬಿಲ್ ಬಾತಿಲ್ ವತುದ್ಲು ಬಿಹಾ ಇಲಲ್ ಹುಕ್ಕಾಮ್ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ماني تيبامي هونغ مودا تيبامي هونغ ميدوغا باطل غوتوغا نقاشه
adi tiyaba mihun dena tibeme faafa veri gotuga miistakunge mudatahuge terein bayek kewmattaka e mudatak e bahi e mudatakum bayek hakimunnan nudeshe muslim akhun rishwataki kanda iligen haram etchekkam bayan kurawwa ma in Allah kiritu Qur'anuga wahi kurawwa faave samma'una lil kadhibi akaluna lis suhud manai ei gina ginaen dogu bas aha mihunne haram muda gina ginain ka mihunne al imam ibn kathir rahimahullah mi ayatuge tafsiruga vidalwe faave abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu vidalwe as-suhtuge maanayaki rishwate hadith pulegave ya ka'b ibn ujra innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-naru awla bi manai e ka'b ibn ujra mihegge hashigandaki rishwatu kaagen ufedifawa hashiganden nama emiha kuswaruge nuwanna hutte emihakan emme awlawegen wani narakaye al-imam ibn jarir rahimahullah ibn umar radiyallahu anhuma garihun riwa kurawwa fawa hadisegge maanagave haram gotuga muda hodagen etaketi kaagen hashiganduga jahafa hunna mahak emme awlakam bodi narakaye maaneki efada mi hunnaki narakaage ahuluverinne adives ehen hadis fulegge maanagave evves qawmegga nuwata mujtamaegga riba aam vejjenama e qawmaka tadumaduka mennas nudaanaye adi evves qawmegga nuwata e mujtamaegga rishwatuge kantan aam vejjenama e qawmegga nuwata e mujtamaegga biruverikama kamboduvun nuufedi nudaanaye rishwatuge sababun timammenna waguti hallen nuwata waguti ufale libunu namaves rishwatu de mihunna rishwatuga hifa mihunna rishwatu dinumuga medwariyakwa mihun timammenna fahun libe gellumakai halakuma bodukam visnadenje timamenge iturun timamenge ambidarin narakayen elladani timamenge atun haram taketi ambidarin kan dinumaki timamenge darin basnehuma viyanuda amalta kurumasha bodati jarima tan hingumam magfahivegen daane kamek miharakan as zuwanun geterein bay zuwanun hingamunda mara mariya bad akhlaqi amaltaka minum vestafatu kantattahuge sababun qawmuge halatu mevani nurakateri biruveri halataka gospa mikankan hingam medweriwa sababaki kobato visnadani kitab beleniverinto ambidarindake haqiqi lobiwa evves mihaku efadakame qur'anito ei tima ebayaku deke emme lobiwa timayan emme hewede mihun ehen namaves duniyege baguti ufalai aram hodumattaka emihun ves halahuge tereyan elladani evves visnume fikuren neti Allahu akudako ves birweti umenneti main Allahu efada mihun nang hew visnun devva salamek kurawashi enkamun algundu men komme mihegge zimba ekkamuga wambi timage amilla nafsasha timage baru fora emmen adi timage basaha emmenna minuba wa bain rakka terivu manna sehat terivun ma in Allah alamen emmenan hew tawfiq debashi amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه
hamduhuri alam tahu geveri kiri tivanta Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange kawanta kamasha ekalaange yang evves baveri kunuwa kamang hekiwan adi Allah menwi hakku gotuka alukame bevehen ilah kunuwa kamang alu hekiwan hama kashawarum Muhammad gfanaki Allah ge ala kamasha rasula kamang alu hekiwan haddawa bodu Kurevey raskalaku Muhammad gfanasha ikaleeg faanu ge alunna ay ashabunna salawata ay salama ay baraka illabwande amin muslim akhun sirrai faaluga maayin Allah wa birwetiwe ekalaange angawa faawa enge muntakarrakka teriwash muslim akhun Umar bin Abdul Aziz khalifa ekan hunnawaniko ekaleeg faanan hadiya eddewunu ekaleeg faanu e hadiya ambura raddu Kurevey dennewunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiya qabul fulu Kurevey Umar bin Abdul Aziz vidalwi ekaleeg faana deveni hadiyae aharmenna deveni rishwate hama ehemme maayin Allah ge haddutakay shariata rangalu gota qaim wiya nudinuma deve hadiyae ki bes rishwat zinege masalta hugayay wakkamuge masalta hugayay mastuwa taketi fada masalta huga tuhumatu Kurevey bandu Kurevey fawa mismi hunge atun hadiya atulun hudden nuwane mege iturun eki maqam tahuga eki kantaka hawalugen ule muwazzifun deve hadiya eki bes rishwat al-Imam Bukhariya al-Imam Muslim Abu Humayd as-Sa'idi garihun riwa kurabba fawa hadith ge maana gave Ibn al-Lutabiya namakkiya asduwanhage mihaku zakat jama kurevumuge kantakan is kurevuma fahu zakat nengewuma fonuviye ena emburi awma fahu denneviye mi tiyaba mi hunge takecce dem mihuri alugandan hadiyaya libunu takecce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teduwa wadagen mimbaran ara wadaga tuma fahu hadis Kurevey timankaleeg faanu eki kantattan hawalu kurawwa fonuwa mihun mi tiyaba mihunge takecce dem mihuri timannayan hadiyaya libunu takecce bunani kiivvegen heyye emihako emihegge mammage nuwata bappage geega inda e hadiya aadeto nikan inde badashe timankaleeg faanunge nafs ekalaange baaruge dashugawa kalaange gandevwa vidaluwame egota tiyaba mihunna libe taketi kondallagen tibe halu tiyaba mihun qiyama duwahun haziru Kurevey hutte muslim akhun rishwatam magufahiwa waraggina sababutan ilmurin bayan kurawwa faave ekkamaki ekamuga baaveriwa mihunge iman terikamen netun rizqu devwa farataki maayin Allah kan qabul nukurevun emihaku maayin Allah haram kurawwa faava goggotun fasaya taketi hodi kamuga vias etaketiga barakaten nuhunnan egotan ulen vejjanama muli umruga ves ulen jehena gotaki ei kan hitan neru devana sababaki timaayel libe minwara shukuru veri numaay timaayevure tanawas kamuga ule mihun ule gotan ule hivvun minwaran iman nuwevuni ma avaham mustandiwan beenum wani emihakal libe aamdani madumaki emihaku rishwatu hifuma nuwata diinuga haram kurawwa fawa enum ves kantakan ara gatuma majbur kurwa kamennu maayin Allahuge hew minwaran iman ve emihegge amaltan islahukum izzatun nafsu rakatir kurmaiku emihegge rizqu tanavas koddevuman edi Allahuge hadratuga dannawambi komme nafsaka ves rizqu devvani Allah egotaki emihayan emme rangalugo ekkamawwanama egoen himmawa devwana rishwatu naga mihunnan akhiratun libe azabuge iturun ifada mihunnaki duniyega ves mistakunge la'nata nurhumai malama libe mundane bay maayin Allah galutakun tiyaba mihunna tedmagu dekkewma maayin Allah meduvir Kurevey maayin nabiyya salawata salam levun edi dua kurashi maayin Allah wahi kurawwa faave inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حدوا بر Kurevey raskalak ما رسول عشاء إما النبي آل النشاء أصحابنا صلوات سلام لبان ديب إما النبي هتر خليفة إن الرسول لبان ديب
ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ರಹ್ಮೈವಂತಕಮಾಯ್ ಓಗಾವಂತಕಮುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವ ಅಳಮೆನ್ನ ರಹ್ಮೈಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬುಡು ಕುರೆವ್ವಿರಸ್ಕಲಾಕು ಅಳಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾ ರಿಶ್ವತಾಯ್ ನಾಜಾಯ್ಸ್ ಫಾಯದಾ ಹೋದುಮಾಯ್ ಖಿಯಾನಾತಾಯ್ ಮಕರಾಯ್ ಹೀಲಂ ಹೆದುಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ವಬಾಯಿನ್ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಮಿ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಇಫದ ಬಯಕು ವಾಣಮ ಎಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ತೆದುಮಗು ದಕ್ಕವ ಎಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣಾಯ್ ಮಿ ಮುಜ್ತಮಾ ಸಲಾಮೆಕ್ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ನಸ್ರು ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗ್ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಅಳುನ್ನ ನಸ್ರಾಯ್ ಕಾಮಿಯಾಬು ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವ ಬುಡು ಕುರೆವ್ವಿರಸ್ಕಲಾಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಯ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂತಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಹುಗು ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆವುಮಗ್ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಖಿಯಾರು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ವೆರೀನ್ನಂಗ್ ಹಿದಾಯತಾಯ್ ನಸ್ರಾಯ್ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇವ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಹಾಯ್ ಎಮ್ಮೆಹಾರ್ ರೋಗಾತಕಾಯ್ ಬಲಿಮಡುಕಮುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಯಾಗಿ ಕುರವ್ವ ತಿಯಾಗಿ ಕಂದ ಮಹಟ್ಟವಾಂದೇವ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಣುತಹುಗ ಎಂವೆರಿಕಮಾಯ್ ಮಸ್ವೆರಿಕನ್ ತಿಯಾಗಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಮಸ್ವೆರಿಕಮಾಯ್ ದಂಡುವೆರಿಕಮುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ರೋದಿ ಬರಕಾಯ್ ಇತುರು ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಫಾಫ ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಾಫಾಗೆ ಸವಬುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಆಮ್ಮುವೆ ಶಾಮಿಲ್ ವಾಫದ ಕೋಫಾಯಿಂ ಅಜಾಬೆನ್ ನುಫಣುವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆನ್ನಕಿ ಅಳಮೆಂಗೆ ವತನ್ದೆಕೆ ಲೋಬಿವ ವತನ್ಗೆ ಅಮನ್ ಅಮಾಂಕಮಾಯ್ ಮಿನಿವಂಕಂ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರುಮ ಮಸಕ್ಕಿ ಕುರಾ ಬಯಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರಾ ಫರಾಯ್ತಕಂ ಅಮಾಂಕಮಾಯ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂಬ ತಣೆಕ್ಕಮುಗ ಮಿಲೊಬ್ಬುಯತಿ ವತನ್ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸುಲ್ಹವಿರಿಕಮಾಯ್ ಅಮಾಂಕಂದ ಮಹಟ್ಟವಾಂದೇವ್ ದೆಕೊಳುವಿರಿಕಮಾಯ್ ಮಾರಾಮಾರಿಯ ನುಬಾಯ್ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಬಲಿತಕುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ಕೌಮಾಯ್ ರಯ್ಯತುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ದಿರಿತಿ ಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾಯ್ ರಹ್ಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ದುನಿಯೆಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ಆಖಿರತುಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕಾಗೆ ಅದಾಬುಂ ಅಳಮೆಂ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಆಮೀನ್ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استعوا اعتدلوا صفت سيدا كربا ترتيب كل بمدن صبوا صفوفكم على سنة رسول الله الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.